Pika. Tawaya na ta kay. Ano dyan? Muna siya padulog tuyupan guys. Kanis kabanbanan guys. Guys oh, Junjun guys oh. Yang cellphone guys nabilin. Nalaman kita kuan to. Kabalo pud gid sa cellphone. Ting dapat lagi dalang operon. Patay na samot. Nadyo mangligid nga kuan. Kamuti. Lasang niya magagyan guys, lasang. Agray. May kaligo po no. May kaligo. Pwede po. Basaan dibon. Ji, diagyo. Andi pun mau juga bun paham kulap kita kan bun. Pinakamayang tao. Pinakamayang tao. Kinabuhi ta. Bihag. Tawal ang tatong. Atagin mo.